Ni sambul bina kana sarabi kita cuma ko na VTFM Facebook live. Ni bulu bina kana borong ti mana VTFM 92.2 FM na bam beka ni nomuni nguni angona. Sakatu tu ngona losi. Awa, kemudian ni ochiko ndosa ni bichau, ndosa ngai. Ibe na mroba. Au si saka chukin mata labi na bata bona le nguni angona kin ni ko. Au na longba na longba. Longba? Ya. Wala mo na sodba. Sodba ngani resurrection tabla. Ola malo na tomba bakaloloma. Tikokina na beima tangaliroka. Eu assim endomani colau eloma isa coloma loma. Melo. Dora kan lo tumbori. Oh, no menjala melo tok. Parulan kandong. Na boleh usar kira na pronunciation, ne na pronounce ta kana vosa. Right. Ngona dora ngoni ngau. Iyo. Sapa di ngau? Oke, sarang gitu i Amerika na LA7 sudah muri awa begitu kona tim ni bici na HSBC World Seven. Muri awa begitu nama kamu kena Fiji. Iya, mulai kita. Kalau ya tu sarang Amerika na ngoni ngau, mele sarang gitu. Ya tu kan aku na ninda semua na airport kita pina kada na check in dan go through customs, check tak kena penuh tu ka just sanggai out. Kono nanggai ngai ni sa tarik server tu na customer. Hello. Sin bersara ko Bula. Oh, you from Fiji? Yeah. Yes. Are you here to support the Fiji team for the LA7? Yeah. Yes. Which team do you think gonna win the LA7? Of course, Fiji. Of course, Fiji. Of course, Fiji. Just sangay tarungi ko yo kastamba. Where about in America you gonna stay? All right. Sangay tuno ko, I gonna stay in St. Joe's. St. Joe's, yeah. St. Joe's. Sin bersara ko na custom officer. Oh, it's not St. Joe's. Here in America, when you pronounce the letter J, it is pronounced as H. So it's not St. Joe's, it's St. Jose. St. Jose, right. St. Jose. St. Jose. Sa kilasar chuko pa, na J, pronounced like na H. May America. It's not St. Joe's, it's St. Jose. O chinga, tarang ko alis talo customs officer, sen na bula da ba? O kan nanu mo mena list mo ikin mesa na list maybe. What month are you planning to leave America to go back to Fiji? Yo kan nanu mo chuko mena game bibi mena bulo June si July. Pero ko maybe in the month of June or July. Kona J, yeah? Kona J. Right. Excuse me, sir. Yeah. Where about in America are you planning to stay? I'm gonna be staying with one of my relatives here in St. Joe's. St. Joe's. Oh, it's not St. Joe's. Here in America, when you pronounce the letter J, it is pronounced as H. It's not St. Joe's, it's St. Jose. I'm so sorry. No problem. So, which month are you planning to leave America to go back to Fiji? Kila chuko kana J, H. Ko na bimbiu mena mabulo June si July. Tukuna ka talo ko customer service. Maybe in the month of June or July. And Hokosita. Pokoknya dia bilang, tagi mata ngona. Sama si uci tunggu di pokoknya ini kenal tuh ini. Mike, makanya rasa nulung. Kau nak kukungan di teren juga. Oh, lu dewe di spek me Hong Kong. Saya di tas tanah menuli. Aku tunggu cuma di lapor. Ini usaha pernah kata juga musuh suami teki sledgehammer panan ruah. Nak kukungan di teren itu. Sebenarnya cuma dengan gitu, mau ada teren apa kamu? Kala pernah habek ni mata tim ni red skor to habek kon to mingi to bato shi mana mata kala salar chini kitengo iya ko mingi to I lo to kana mata obida right masar to ngamu ngana bulin na manga right mabota na bango iyo ngo mabosa na mawi sino mata loko ya mawi
Oleh teman. Ya, oko sai susu bebena ke sila jam. Iyo. Yo, kendo ni tutu nyeraka i Mike, mesa tukono CEO ni Nrua. Mike, we want you to play. Ndoni tutu nyeraka i kondo tali. Ono nga bitu. Ya, ada baik lagi cuma itu. Ono se taruh tu kau mesa ono. Ono nga bitu. Abinada mo ono di ombalata mo ko senga ni lu semua habek. Roro ya. Roro. Toro nga pas. Ono nga bitu. Ono nga bitu. Eko tu ono nga bitu lu. Iya. Reta. Ono nga bitu. Iyo iko na itu semua. Kau ayah dia, iko. Au sini ba dia. Iya. Au sanu gunu kansu misanto nento timi cirkalima. Iya. Ono iko viwa moka. Dia ayah cino iko. Siapa au nang referee ngau sana ngai cete kemrau. Jaga. Go ono go di. Be ruang aro gitu tu kina. Ruang na jesi na. Ini so Ono ngai viwa. Tuna kemrau sai kwaya na ndanga na na kami tua. Na kamo na na ndar biro na kina. Odo sai au sikala. Odo satu Au sai wa ka kesian na royo. Sabe na mini cikon. Iya. Saya nggak bisa ono saya niwa. Oh iko yang murwalu. Gano mo na pil. Pinawali besar kurang kira mana pinawali menentun saya dapat kita pinawali menentun umur ya Dredre nga mo din. Ana VTF. Ana record sama na World Genius record sama mo. Sini genius. World genius. Udah na mo chicken genius. Sama record na buru-buru World oh, mata Mike. World Genius. Giro na Jesse ya nandun na chimi. Ono na Mike. Viwo Mika. Iwalo iko. Record. Sana na matali kaya Dredre nga mo din mereka itu. Pinawali besar sar cumai. Gaya nama kita tadi. En kabi ni matakal. Lo tu lebu mana ono kina pitu na kono na bomi. Namun itu kani ngo mic randu. Ya Mika galu bola. Na buta ouch mama. Ni mo ni kalunga ni marau chiko. Mo dai.